Dobro večer. Iako je 4:52. Ajme, toliko sam smiješan, idem drkat, ono. What the fuck? To sam već napravio. Ćete me pustit na miru više, jebem vam mrtvu materna. Najkršćanski lik. Najpobožniji čovjek u Hrvatskoj. Ajme. Ga ja ubijem da bude 5-4, ja lupim u revi ga. A u redu, ajde, bar mi cura ne tverka na TikToku. Gori sve. Znaš na prikam kad ostane ono posle svršavanja u glaviće, to si mu polizao. Jel ti znaš što znači prije? Znam, brate, ali znaš ono posle, onaj A mali. onda se zove post-cam. Ima smisla, okej. Jel me iko čuje bog teba? No. Svi te čujemo, ali ti ne želim mu ništa reći. Oh shit. Here we go again. I'm working in Microsoft part Croatia. I can see in system that you have virus on your computer. Oh, sir, you have Trojan virus. I can fix you that for $6. Is that okay? Oh man, where are you from? I'm from Croatia. Oh, you're from Croatia also. Yes. What part of Croatia? Fuck up. Zadar. Oh, Zadar, such a nice city. I was there once, but expensive. Expensive. I'm living in Zagreb, you know, but Zadar, I think Zadar is the most beautiful. You know, I'm not really from Croatia. Jebem ti boga mrtvog u pičku. Yaru, where are you from? I'm from Serbia. Oh, you're from Serbia. I think they teach me there that Serbia is bad country. Are you bad? Come and see. Where? I will come, but where? Niš. Where are you originally from, Dark Fox? Oh, Dark Fox, you know, in India I have one tribe. You are from called- India. Yeah, no, I'm not Indian, but I'm from India. Go back. You stink. No, I will not go back. There is no life for me anymore. Why are people from these places like Croatia, Serbia, Bosnia, Germany, Slovenia, France, why are you all hate me because I'm Indian? They're racist, that's why. Yes, I am. But they are very bad Should be people. not. I hate when they are on the bus or something and they speak on the phone very, very loud. Yeah, that's racist. What the fuck? You're saying when they are, bro, that's racist. What? It's them, not my people. What the fuck do you mean it's them? Shut up. Well, they're fucking different, aren't they? They're human. Shut the fuck up. Sage, where are you from? Germany. Like, can you not see them? Them, Indian people. I can see you and you're a fascist. What the fuck? In this moment, I think there is elections in Germany. Yeah, I know. And I'm voting against fascists. Oh, you have fascists in That's great. 2000. Oh yeah, we do. We have the AFD. They're fascists. That's fascists? Like Yes, Mussolini? Like Nazis. Like Alice Weidel. Like Nacistička partija u like Donald Trump. Njorku. Like Omen. I would like to move to Germany to Go. take more money for me and my family. What part of Germany is best for living right now? West part. Berlin, yes. Berlin on nice touch. No, Berlin is east. Satiri. Sage, you shouldn't be allowed to vote. Why? Because I'm a woman? No. Because I'm not racist? I see in my computer that you have a virus on your Windows. No, you won't be shadow. You have Tran virus. I can fix it for only $6. Are you interested? Maybe. I need $6. I don't have $6 for myself. But it's only $6. I can give you offer of $5. Nah. Cijenka se I za have dolar. over... I work in Microsoft. Yeah. I'm trusting you. I'm trusting you, brate, koji demon. On what position in NASA do you work? You don't have to access to Nova. I have not that knowledge to know that. I can teach you how to play Valorant for $6. Only $6? Classic. Only Classic $6. shit. Super clean aim. Of course, I say I can teach you how to play. Oh shit. Here we go again. Čača mene zove, A šta znači je znaš što je bilo? Ja gledam ka, što on ka, ja bio na školama i mene neko zove, jel onaj tvoj sin
hoda s nekom, jer ona trudna, ona zatrudnila, brate ima drobinu. A mi su samo mislili da je debela. Ono, žena trudna, brate, ima drobinu, naš. Mi smo samo mislili da je debela, ona je onako deblja inače. On njega nazove i kaže, jesi ti voli napraviti dite? Da, 5 mjeseci je već trudna, vjenčanje je za 2 tjedna. On ti je auto stuka cijeli njen i mater mu je dala novce da popravi auto, da on ne bude njoj dužan, da ono kad prekinu da on može čao otići. I on to sve potrošio na nju, na ono putovanje i sve te pičke materine. Ono, čeče kaže pa kako mi se dite održavat, dođe ona kaže pa svi će pomalo davat, tako da ona misli da mi svi pomalo. Čeče rekao pa neću to raditi, kao ono fino je odjeba i dođe ona kaže pusti ljubav, promijeniš ono mišljenje. Kaže bratu, ispravi debenog čače, a jedan put je bilo, kad ženska nije prala ni čistila ništa, ali ono šporka ženska inače, da ti smete dlake od pasa i te pičke materije, a to ono porko sve, ništa, ono, boce po podu, šporki pijati i te pičke materije, dođe ona kaže, Željko, ako vam se ne sviđa, tamo su vam vrata, a to je njegov stan. Znači i od moje cure, brate, isto napravi ono dite, a manje u vezi sa curom nego ja i moja cura. Daj se napravi isto na sajtu. Vodka bez koli. Shut the fuck up! Što si rekao? Ja, ne razumijem. 4 centimeters cock. Defusing! Hvala ga, lažučka. Zajebavaš ga. Jebote, kurac, ova puška puca u plafon, puca samo ne tamo di ciljaš. Nemoj držat na ga tapka malo, ono, diraj ga malo. A tapka sam ga, brate, ali Ne možeš odmah do kraja, brate. Aj sam pičkom, ne možeš ti odmah uletit unutra, to treba ići laganini. Ti znaš kao, ti kao znaš. Jednog dana ću znat. One day, or day one. Tatice, nemoj me diffuzati, molim te, tatice, nemoj me diffuzati. Nemoj me ugasiti, nemoj ponovno. Ovo je potres. Ovo je potres jebate, ovo je potres. Jel' ovo potres? Stani, što je ovo? pički strah. Ja kad je kod mene bija potres ovdje, ja sam nastavio igrati, pogotovo ako je ranked. Pa bižiš, brate, ranked je, nema bižanja. Tiho, mali mi spava. Tiho, izbasit će me iz doma.